Ako želite nađite posao u Americi, da radite puno radno vreme ili polog radnog vremena za američku firmu, pokazat ću vam sve, treba vam samo CV i dobro pisanje engleskog i to je sve. Lajkujte, subscribeujte i delite da bi drugi ljudi videli i krećemo. Da biste se zaposlili u Americi, ja generalno, ovo nije za projekte, znači ovo je samo poslovi, da radite za nekog puno radno vreme, poluradnog vremena, ja znam da dosta ljudi vole da ima sigurnost i samim tim želi da ima poslove gde oni su plaćeni određenu sumu novca i svaki mesec prvog ili kogod datuma dobijaju platu. Ja imam posao takav, radim u stranoj firmi, ali sa strane uvek nalazim projekte i meni je neko bolje, lakše da radim na projektima nego da radim za nekog, mada kažem ja tu gde radim, to radim već 10-15 godina, tu mi je super, a ovo je nešto što radim vikendima sa strane gde nalazim projekte, pokažat ću mi jedno i drugo, ovaj prvi video nalazite poslove za vas, šta god da radite na internetu, a drugi video će biti za projekte, kako nalaziti projekte. U deskripciji videa imat ćete link ka grupi, Facebook grupi, ono što nađe što je interesantno za vas, što možete raditi iz Srbije, postavljat ću u grupu, tako da ćete vidjeti, u toj grupi ćete vidjeti sve što ja budem postavio i postavljat ću neke stvari što još do sad nisam postavljao, a to je super stvari, baš ću vam pokažem. Znači zove se Freelancer Srbija, freelanceri u Srbiji. Možete se dodati kroz groups, kroz Freelancer Srbija, znači Freelancer Srbija ili Freelanceri u Srbiji, nađite pomoć i poslovi i tu ću postavljati poslove koje ja mislim i projekte koje ja mislim da možete da dobijete lagano. Znači evo ga jedan što sam juče postavio, Small Poster Graphic Design, znači graphic designer može da radi ovo sigurno dakle god, Bill Pay by Cash App, to isto ću vam objasniti kako da primate uplatu, radit ću i video za to. Tako da znate, pridružite se grupi, ali da se vratimo na posao, znači ako želite radite u Americi za neku firmu, znači nećete projekte nego želite radite puno ili polu radnog vremena, to vrlo lako možete da uradite, spremite, prva i osnovna stvar je da imate CV, dobro popunjen, ja moram da ga udaptujem, ovo je iz 2021. Udaptujte CV, napišite nešto dovoljno jedna stranica, zato što ako imate preko jedne stranice, bit će problem, niko to ne čita, ukratko recite ko ste, šta ste, nešto o vama, lično, što je, ako imate nešto lično, to je bolje za vas, gde ste radili, šta ste završili od škole i šta možete raditi. Kad spremite vaš CV, idete na sajt, znači ima par sajtova što sam ja prekoristio i gde su mi ljudi kontaktirali, čak i projekte sam tu nalazio, mada kažem više su za poslove. Ovo je jedan fenomenalan website, We Work Remotely, i ovo je eksplodirala posle korone. Ja sam imao ideju, a možda ćemo i napraviti neki community gde ćemo mi da pravimo naš sajt gde ljudi mogu postave poslove, to je isto jedna moja ideja gde možemo da se udružimo nas par i da imamo naše ljudi iz inostranstva posliju sve živo što im treba, da li su sajtovi, da li su kako se zove, ali to ćemo kasnije. Znači idete weworkremotely.com i tu imate poslove za sve, bukvalno. Zašto je ovo dobar sajt? Zašto bilo ko da postavi posao treba $300 da plati da i postavi posao, znači znate su ovo svi dobri poslovi, da nije neki spam, da nije neka glupost. Imate backend programi, znači imate kategorije ovdje i tu bukvalno imate sve, od programiranja, dizajna, development, management and finance, znači za knjigovođe, za ostale, product, ako hoćete za proizvode, tu ima i Amazon, ima i za sve živo, customer support za zvanje, sales, isto zvanje i marketing, full time, contract, ako neko treba za ugovorci i all other, šta god ostalo, idemo sales, idemo malo da pogledamo samo šta sve ima i kako se aplicira. Znači ovi žuti su novi i feature, znači su plaćeni da budu još gore u vrhu i tu ima znači live chat assistant, remote contract no developer, znači imate contract anywhere in the world, bilo gde u svetu, North America only, samo u Americi. Znači vi iz celog sveta možete aplicirati za sve ove poslove i da nađete sebi posao, ghostwriter, ako ste pisac, Amazon client, account manager i tako dalje. Imate super posliće, uđete u bilo koji vi možete da, recimo sad imam tim za live chat assistant, oni plaćaju $25 do $35 na sat, što je super, online remote position flexible i tako dalje. Pročitate ovo i aplicirate, zavisi da li će vas voditi na sajt, verovatno je ovdje vodi na sajt,
i onda posle toga nađite gdje i aplicirate postepeno i polako radite ovo, uvek ubacite kako se zove vaš cover letter, znači jako je bitno da imate znači pismo propratno koje ide pre CV-a i da se to pismo, ako ne znate kako se to radi, koristite Google za to how to write a great cover letter, zato što vam je jako bitno šta će u tom pismu da bude čak možda i bitnije nego šta je u CV-u. Znači pogledajte ovo, pročitajte detaljno šta nude i budite iskreni, ako nemate baš mnogo iskustva recite, ako imate recite, ovo je super poslić, mislim da ovo svako može da, znači United States preferred, kad to kažu, vi samo u cover letter kažete I have a high speed internet, I work for United States clients only, so no problem on the US time, znači da objasnite zašto vi možete raditi ovo vreme bez ikakvog problema. Oni to napišu zato što žele da vi budete online kad su njihovi klijenti. Znači posao $25-35 na sat, odličan poslić, može svako da ga radi, možete aplicirati. Executive Assistant, Business Operation Lead, Part-Time Security i tako dalje i tako dalje. Svi ovi poslovi ovdje su super, zavisi ko se čime bavi, šta se bavi, remote sales, ako ste client coach, brand copywriter, znači ovo vam je email outreach required for link building agency. Sad na primjer ja sam specijalista za emailove, ja hoću apliciram ovdje, odem na njihov sajt, istražim malo, pogledam šta se tačno traži i apliciram. First name, last name, email address i ostalo i sve se popuni, čak i ako nešto nije kao što je if you experience email outreach, content customer personalized emails, please elaborate, ja bih napisao šta i kako i onda ovdje ubacim svoj CV gdje sam ih našao, we work remotely i ovo je dobro, ovaj remotely jobs, to ću vam pokažem i to je to, aplicira se. Posle apliciranja čekate odgovor, idete na intervju ako zakože intervju. Isto je ovo remotely.jobs, isto imate sales, support, kontakt, znači veoma je slično onome, isto imate dobre, imate odlične, kako se zove, poslići. I sad, kada aplicirajte na što više ovih poslova i dolazite svaki dan da vidite kad ima novih poslova. Znači, to je super stavka, odlično je i odlično je za da se pravi, da se zaposlite, da imate posao puno ili part time ili full time, znači pola radnog vremena ili puno radno vreme. Sljedeća stanica je ZipRecruiter koji sam koristio isto, možete ubaciti ovdje grad, ovdje ubacite remote ili šta god, ili virtual isto super, znači možete virtual assistant, web designer i tako dalje, tako dalje. Možete ovdje kucati remote, evo ga, znači da se radi od kuće, ali nešto mi ne pokazuje baš sve. Isto ima remote customer service representative, remote first aid San Diego call center, to je za zvanje. Remote sales rep, znači većinom su za zvanje, ali vi možete kucati remote i onda web designer i tako dalje, tako dalje. I nalazit ćete onda stvari, znači remote, virtual, to su ključne reči što treba koristiti. I čim vidite remote QuickBooks Live Expert Bookkeeper, znači ja sam sarađivao i danas radim sa knjigovođama iz Srbije što rade za američko tržište. Ja sam mogu da apliciram na ovaj posao, mislim za nas, za moj tim i kažem da mi nudimo to i to. Mada bi bilo bolje neko, sad ja kad bi aplicirao ja bi aplicirao za nekog drugog, a kad biste vi aplicirali za sebe, vi biste lično sebi, onda je bolje, više šanse imate vi da dobijete ovaj posao ako ste knjigovođa u Srbiji koji ima QuickBooks sertifikat, što imaju dosta ljudi ovdje. Tako da znate, imate dosta poslova, isto je slično kao ono, uđete, napišete cover letter i pošaljete, pošaljete to njima. Znači remote, San Diego izaberete, ja sam živo u San Diego, ali možete izaberete bilo koji grad, nemojte Beograd naravno, ajde vidimo remote, tako da li može remote i onda virtual, čisto, i šta će mi izbaciti, da. Remote ovdje ne izbacuje baš dosta i ne treba kucati remote, izgleda mora grad, ajmo neki veliki. Gledajte da kucate velike gradove, zato što je tako lakše i onda virtual, remote, izbacit će vam baš dosta poslova. ZipRecruiter je jedan od jačih, customer service rep, virtual assistant i tako dalje, virtual math teacher i tako dalje, imate ideju. Sljedeća stanica je Indeed, isto je fenomenalan sajt za poslove, besplatni su poslovi, ovdje isto može remote, samo nadam se da radi i ovdje možete šta god,
web developer, entry level. Znači imate dosta stvari što možete, junior web developer, od 45 do 60.000, od 11 do 16 per month, front-end developer, senior-end developer. Znači ovo Amazon, znači ovo su stvarno jake firme, page people, where the developer journey to meet i tako dalje. I gdje možete se zaposliti raditi za američke firme. Znači čim je remote, znači da može skoro svuda, većina će tražiti iz Amerike, ali vi im kažete ok, nije problem, smanjite im malo platu, ne mora da bude 60.000 godišnje, dajte mi 30.000 godišnje za početak, pa ćete vidjeti da ćete dobiti isti kvalitet rada ko tamo. Ako ste tek početnik, onda tražite junior positions ili starting position ili internship. Znači zašto to? Da biste radili mjesec dana za nekog, možda čak i džabe, a poslije da dobijete američku platu. Jednostavno. Data entry intern, ovo je super. Zašto? Zato što je to loš posao i generalno mrze ljude da to rade i niko to neće aplicirati, a vi ako to dobijete, poslije možete da napredujete. Zato kažem, treba gledati poslove, zavisi s čime se bavite i šta radite, ali kažem, svi ovi poslovi vi možete, znači ako je remote, piše remote in San Francisco, znači to jeste remote, ali samo u San Francisco, svi ostali koji su remote možete generalno da aplicirate. Znači ako nije vezano da morate da budete tamo lično, neki su remote, ali morate lično se sastajete s ljudima, to uđete i pogledate. IT intern, learn to use internship, this position is 100% remote, znači od kuće sve, $20 an hour, super. Report director, IT work between 15 to 20 hours per week, part-time, super. How IT works, znači evo ovako posao i onda vi apply on company website i aplicirajte svuda, ništa vas ne košta, znači napravite nalog, ništa vas ne košta da aplicirate ovdje na 50 poslova, na ovom drugom we work remotely na 50 poslova, na trećem, na ovom LinkedInu 50 poslova i tako. Sad, LinkedIn je jedna od najjačih stvari za poslove. Zašto? Zato što svi business owners, decision makers, svi su vam ovdje na ovom, kako se zove, na LinkedInu. I oni postavljaju stalno poslove, lakše im na LinkedInu poslove i jedan je posao mjesečno besplatan, tako da možete da isto ovdje tražite ko što tražite i svuda sam ovdje da li radi ovako remote. Da li može i tu samo remote. Znači remote vam je ključna reč zato što onda možete da tražite poslove koji ne morate da radite iz Amerike. A možete aplicirati i na LinkedInu ima easy apply, da se lako aplicira. Sad morate da imate optimizovan profil, ja svoj nisam još završio, radit ću i njega malo, pa možda i tu radim video kako se optimizuje profil skroz, da kažete šta radite. Da, nisam optimizovan, imam 2-3 profila. Ovaj premium, znači ako imate premium opciju super, ali mislim da je oko $100 mjesečno, tako da nije baš jeftina. Treba se optimizovati, da vidim da je sve staro na ovom profilu i koristio sam ga za spamovanje za neke druge klijente pa sam ga vratio na sebe. Ne spamovanje, mislim outreach, kako god. Da, korišćen je za I would like to add it to your network, samo za konektovanje sa milion ljudi. Sad će sve milion ljudi što imam u networku, ne znam, 500 plus konekcije, da pošaljem poruku njima, imam alatke za to isto. Napravite lepo profil da izgleda i onda aplicirate na sve Google Ads, ako ste Google Ads, manager specialist, sales and marketing specialist i tako dalje. I vi na ovo sve ima easy apply, kliknete samo i on skoro sve popuni za vas, poslije samo malo dodate i to je to. Mobilni telefon u Americi, rekao sam u prošlom videu kako da dobijete da uzmete mobilni imate video na mom kanalu, zove se alati koji vam trebaju, znači možete dobijete besplatno američki telefon skroz, za zvanje, upload resume, znači uploadujete vaš CV i to je to, aplicirate bukvalno u 10 sekundi, samo dodate uvek, ko što sam rekao, cover letter ili šta pitaju već ovdje, par pitanjca i to je to. Experience we have in using sales i tako dalje. Tako da vrlo je lako i odličan je Facebook, Instagram, Senior Media, Buyer, Marketing Operations, Digital Marketing Manager i tako dalje. Znači ima stvarno super posliće ovdje i kažem, znači ako vi želite posao, da biste ga dobili, vi morate na ovim platformama da visite i da aplicirate svaki dan, da tražite nove poslove koji izašli, ako izašli 50 novih poslova koji odgovaraju vašoj poziciji, da aplicirate pre 3 sata izašao, pre 10 sati, znači svaki dan na ovoj platformi izlazi po, ne znam, milion poslova sigurno, u celom svetu, razumete, ali kažem, za vas će biti barem 10 poslova na dan sigurno, tako da svakodnevno aplicirajte,
za poslove i onda radite za sebe, to jest za stranu firmu i platu koju, kažem ponovo, u Srbiji možete samo da sanjate da bi se radili za ovdje neku firmu. Tako da znate, LinkedIn je jako dobra alatka, jako dobra stvar, koristite ga, naučite ga, koristite, ako ne znate, idite na internet, naučite sve u vezi LinkedIna, možda čak i najjača platforma od svih, jer vi ovdje možete da vidite ko je hiring manager i sve ostalo i onda možete direktno, na primjer, ja sad ovo mogu da pošaljem direktno, on je CEO, on je glavni u firmi, ja njemu, ali kažem, ako imate Sales Navigator ko što je on premium account koji moj, ja mogu sad da vam pošaljem poruku, Viewing Sales Navigator, i ja mogu da vam pošaljem poruku direktno. Znači, ako on ne prima poruke od ljudi ili šta god preko Sales Navigator, plaćeni LinkedIn, mogu da mu pošaljem poruku kad hoću, subject line, I saw your job post, i onda mu napišem ovdje I really want to work for you, ovo nešto tako napišem, da ima smisla naravno. Tako da znate koja je priča. Ako vam treba Sales Navigator, u LinkedInu imam jednog mog indica koji meni daje to zavisi od mjeseca do mjeseca od 30 do $50. Kažem, to je $100 mjesečno, tako da je meni super to, dobijem discount, a radi, za sada radi, nije mi banolovalo. Tako da znate, imate opciju LinkedIna, to su jedno od 3 najjače platforme za poslove, pogotovo to remote, virtual i tako dalje. Isto tako van ovoga možete da kucate uvijek u Google virtual assistant jobs, remote jobs i tako dalje, da nađete još platformi da aplicirate. Ovo je nešto što sam ja koristio pre, što znam da sigurno radi, što znam da sigurno možete nađete posao. Znači 100%. Ako aplicirate na 20-30 poslova na dan na svakoj platformi, što bi došlo do jedno 60-80 apliciranja na dan, posle 10 dana, ako nemate nijedan intervju zakazan, menjajte poruku. Pa radite ponovo, pa posle 10 dana ponovo, kažem, ako nemate zakazan intervju, menjajte CV. Posle toga, ako nemate zakazan intervju, menjajte nešto ponovo u poruci ili u CV-u, ili menjajte sve, zato što morate da nađete određenu stvar koja će raditi. I da biste to napravili, idite na Google, uvek kažem, koristite Google, jako je bitno, uvek možete great resume templates, to je CV. Znači vi možete nađete templates, samo malo, pošto je ovo privatni. Znači vi možete nađete templates na internetu kako ljudi pišu i šta stavljaju sve i onda da preuzmete od njih, nemojte da prepišete sve, ali vidite kako drugi pišu. Jako je bitno da vidite koji su uspešni CV-evi i kako su napisani i većinom ćete vidjeti koji je ovdje da su to sve na jednoj stranici. Niko u Americi ne stavlja 2-3 stranice, znači nemojte šaljati CV koji ima 5 stranica ako vidite da niko to ne radi. Odete, vidite kako je napisano, strong believer in the ability of architects and research combined with design thinking for training i tako dalje, tako dalje. I onda uzmete te ideje i prepišete u vašim rečima kako bi to zvučalo, stavite to sve i onda šaljete CV. Znači ako vam nije optimizovan CV, ako vam ne izgleda lepo ko što je nemojte ga slati, nemojte da šaljete samo ovako, nemojte da šaljete one evropske, verujte mi ja se izvinjam, ali se ljudima sere od toga. Znači ja kad vidim onaj euro CV ili ja to i ne gledam, odmah ga brišem, pošto kad sam tražio ja poslove, Europass, evo ga. Znači ja to kad vidim, užasan je, mnogo loše izgleda, mnogo je loše optimizovan, ne znam ko je ovo napravio stranicu ili šta god daje, ali ovo je užasno. Znači evo pogledajte, sve ove, mislim ne znam kako vama deluje, ali ja sam vam pokazao sad malo pre kako izgleda na primjer, ili bilo koji, ili čak i bez slike, ili ovi ostali bez slike. Znači uzmite malo vremena, utrošite, napravite da izgleda lepo CV, normalno da izgleda, nemojte da šaljete ovako nešto, ovo ni na što ne liče, ovako sam ja dobio 1.000.000, samo bukvalno samo ih izbrišem. Jer ovo je užasno, znači vi nemate vremena da izvodite, vi odete neki sajt, popunite malo nešto i onda vam on napravi kao neki CV koji je užasan ili ovako 2-3 stranici. Znači stvarno je katastrofa. Mislim, ne znam da li se slažete, da li se ne može ovo neko lepo izgleda, ali taj Europass je meni baš Eurocare. Meni je užasan, iskreno, pogledajte. Pa vi recite za sebe, ali kažem, ako već hoćete profesionalni posao i dobar posao, uložite prvo vremena u sebe, napravite CV, uzmite američki broj, imajte sve što nekome treba da bi dobio posao, nemojte ovako ništa da pravite, jer ovo je užasno, napravite nešto da valja. Ako vam treba pomoć, javite se, stavit ću svoj email, pridružite se grupi, pitajte tamo šta god da vam treba.
Ovo je lep isto. Šta god vam treba, imate templates ovakve gde možete da samo da ubacite sliku i da promenite tekst. Znači besplatne template ovako možete da nađete gde samo ubacite sliku. Ubacite sliku, moja preporuka, vole ljudi da vide s kim rade. Ponovo, nemojte Europass, nemojte neke ružne CV-eve da koriste ko što su ovi, znači napravite da bude to lepo, jer kad neko to otvori, kad vidi da je to lepo uređeno, da ste utrošili vreme u to, znači isplatit će vam se i oni će to znate poštuju. Tako da znate, to je to za danas, sledeći video će biti kako nalaziti projekte, znači ovo su sad bili poslovi, aplicirati za poslove, raditi za firme, a sledeći ćemo za ljude koji žele neograničenu slobodu, da imaju samo projekte kada oni žele, koliko hoće ili da više zarade. Ovo vam je ograničeno zarada, koliko vam firma da, a ovo vam je neograničeno koliko se vi dogovorite. Mada treba mnogo više veština, treba da se priča sa klijentima, treba se zatvaraju klijenti i to je open-ended gde vi pregovarate i onda možete više zaradite, ali treba više truda, rada i treba više priča sa klijentima. Ko to ne voli, bolje ovako nešto. Ko voli da priča s klijentima, ko voli da ih zatvara, onda je bolje raditi na projektima. To je to, pozdrav.